nipa de o ma me yes ade so wa ma me installation ni ama manye nti we da chopa e dey pause e bi nsi bi mu da e bi ye a che me na akola no so ni age no tamaza issue bi si ye no any age no enye pe ti we dey a chopa na akola so mu so sew kana brand ka say na yen kriti sad na yen fanye ba na minim say e be ha wa na minim say mistake si be ba nti a chopa na me dey paw nti say me ha na me blay ha na chopa na me paw minim say asam na how right me mo akwaba edoba adepa TV edi no cover girls se ofre me gudi ahima so a meje so die mo odene ene konkonsan die na car sales and rent house and aso masne na mede nkomo twitwi ede bro ye koye nimu die e ma re mfi se wo pe travel agent pa chenchirenchen and o ma ba they've come to stay na to say JQ travel and homes and almost so ebo mechi dom kesepa ene konkonsan mi tu fa de kokopie mu Agradaa Asiamah kwat electric yere akache na die na etwaguo ababa wa bia twiditi na niti na watwidi na ne se Asiamah kwat wo kwat de ene no anyem awo na akole ye keka ko ye calculate akole age na te so 3 years ne sa na se eja Agradaa ko twiri mu na mitiwe ye ka monitoring spirits ewie motumfo ai principalities no mo monitor ya maame edema yo monitor Asiamah de ma ya maame na to se medi mo akotiri ye pa woni me be ya adwen se me betena ha ka se Asiamah I am watching you right from the time I dey maame ko twiri mu na Asiamah ne se no me bufu ye ntina Asiamah che se madane ne monitoring spirit ne sa it's that na ensem bi twetwagu se Asiamah di Agradaa kodem de wo body shuwe ma se wo body shuwe mu na se mo chema na se kwat electric na se kwat electric wo body shuwe mu enteja aye huhu ni na nam ho ma Agradaa mpopie ba ye Agradaa so wo de wo mfa hom se Asiamah di wo se wendi wo no ba obegina de no apepa ho ai no sa kwodi na de Agradaa me no ya adwen ade ade se ni ubewu ani ni wei ade ade de so wo so part na ho so mpe na so obekwa no gya no we tia wa asem bia nim enteja amama baaye kama ina otimi scrap makeup artist di ni frikumas no de na baakra no baba be ni makeup no de wadane ayo kan say aboske young girl na se susu de ya na de odikotina atenka TV susu de se kutu se home ene nyame no ka se de baba wa we twi ni ti no me hu ye na mesemo de trend tanga trend fin trend john de mo papa saka mo ade party dia se anka mo ye shodi wo pe trend che wo bia wo ni wiase me ba ye na we the trend gone wrong trend that onsuom ababa we se Asiamah kwat work at electric ene na wo na ebia na wo na ebi hwe Agradaa age asem de so ama na ne de ekopie mu court yenkotie bra na trend tanga no e koso brasisia Pami Asiamah ene Agradaa mdo baba kwa mo kama sumu ajo ba le say tam no mo ti Agradaa tu na ni Pami Asiamah pepe bo pepe na mka che mi bisa ni enyo ne no ne Agradaa wo no so onya Agradaa ide odo mo ajai no pepe na mti Asiamah bai mo ti Agradaa tu na mo yi no na se mi se so obo nya Agradaa yele enjai ba wa yi ne so ama number bi o mo say Agradaa ba the bike na me Asiamah no yede on travel se me ba when I win I talk with zeal and charisma with Pierre Bontene Agrasco prison preacher what say hey Rabba a 10 for Asiamah my what there he never lost when I make bad me pebi kura wama Asiamah say na anu ya wokoko gina kan say opa we so ka say opa mo ano na won ne pambo nyam ne pambo so there be wey is by your own efforts na anu touch by your own efforts Agradaa to wo pep eba my Asiamah so no ani Asiamah be ya dey say jani age na ko edim kakra bia wo ye ties ni monopots ma ne Agradaa ko ya IVF why ope be de ko ya IVF ina ho di na bi wo ho won kasa wo ye jenjen ti wo betumi agina no etu ase Awuraba akwada ne magye mi won say
eno nie atija eno de me no ya adwene kwase asem se de mani mfa mfiche utie wo ba ya wo ka obi a udule mu ne namatenka na apa atwo matim legal wife ne odo bronifo se utie wo dwen wo ka obi a se na anu ya wo betwe wo kon ya wo so mo bema wo skei no fight ma ba ku ye de be gu so na ase asem na kan na ne bone kwans na atwe san ye utie wo ka obi a se wo so na preach na e kan se jibisi tipase ya na ade mama no obi a kan wa asem wo so nka obi asem mama me ya dawo eno de ade na wo ye ne kwan so anu no se utie wo dwen wo it's a great course akura ni hia no to wokoje eni wo di nkomo woni page pa ye kunye go te bi basia abaya fefe watwa fufu ama na to nkwan mu uchu mu ko kenyame odeme akwala aka odeme akwala abaywa eka Asiamah ne yira gada omo nsha akwala no se ye na mokotena se na mu pefem na ye ko chi mu aya mo me nko chi mu yie. They will coach you, were failing. But I don't care whoever coach you. A quite be a mefaso. Aqualano kitano. Megeno, because also oyemi kunuba, oyameba. And a thing for my husband, Angel Asiamah, that's not lost. Aqualano to be sure anymore, or semi kuna kasa. 18, Aqualano, Megini di motene. And but a quine so, made the bed Aqualano. Na a certain scapegoat and your mama and the social media trend. To be sorry, I know the camera seals. And I need Agradaa cut that freezing. And I'll be pay me. I call out see now see me and him and Nicrobenia about 3 years. Me call that prison and me crube pay 8 months. And 8 months the wait me and yam awo. Ama ubabenya 3 years. And yashi Aqualano ya bejeno. So it's better for you say. Odi Aqualano beba weja Junction. Now they na breme. And yes sir, ya do be famra kwan so. Na baby a wo hye bia kola na be na firi wonsam. Ya das ya do be set scapegoat. Am won say wo wa wache. So when they can declare and you get the bold and confident and the wanim ababonten. Enti ya be gia kola no e wo mra kwan so. Na fe wo blogger no we have went to your page. And you have done so many allegations about my husband, Prophet Angel Asiamah, and all the allegations, you will answer it. Yeah, just seeing for you. But this video now what's be Agradaa courage, confidence. Agradaa and Asiamah, you're saying a bad woman. I'm not trying. Me weather dancing. What are you waiting for? Fakola never me. And I will hunt you until I will take this child from you. I will hunt you until I will take this child from you. And Marakwan so. Me de Marakwan so be jacola na fi wonsem. Obi a wo hwe me na wonim ba bia abayiwa wo mesraw. Ko asori page ni so. Ye de asam no be ma emrafo because ono na aba bonten. Sa akola na yemi kunu ba. Oya me so me ba. Sama kodam 8 months ama me kunu atimi awo ba ama na dru se bia me kunu aya ade ye. Emponche and ya papa, omukromu ntimi ntina se for 2 months. 8 months. It's not easy. Moya ma 1,000. Mo de kwala ni nyina ba meje wo. I'm telling you. And to get ready say wo ba no. Meji akwala ni di kamle siso. Di abeto social media. Ama obi e de besue nyansa. Se mo sore a kwase ki bia na mo bo. Asem bia na mo ka. Social media trend. Na ye discover sha wonsa. What time akwala betina wo nan so. Sa Asiamah ba. Mate. Me ba beje no. Baby I will shebia, we will come and take the child. We will report the case to the police in legal way. Ya do be jina court ni agye akwala no. Ebe ye usesene, ube nu ho say, ube tina social media so. Say yan kwase aki o, say ye ki pa na ubo, say yan okure o. Die minimu an say wo de me akwala ka. Abaye, wo de me akwala ka na me kunu ba so de. Onyira ene, onyira ochina. So what must say? So get ready. Fakwala ne bereme. So pese ya shano. Tell waba media so no. You want us to take good care of the child, or you want my husband to come and take care of his child, and I am here as a legal wife to take my daughter from you. It's baby I will be ano. Get ready. We are coming for the child. And listen, we concert we mo. Enwa ware concerts we no.
enwa wade media the evangelist the prison preacher would my by way ya bona sutre mame some my parts I am ready to receive the child Agradaa Israel entontomu penalty fiako ne mfram ha wo no fi prison bae trendy was so na trendy bi odini lemu na otonton ne niam na oya advert obehu so odwini ho a wo rankrofo shop ma na odwini ho ama na tomogem ma mi dwen no ho won pe anadwo na nsa ma ba na wakodem ni wakotwiri mu ex convert odwen no ho mo pesa mo ya the trend tanga oba ye queen of the media kura ye hu so okoba so okwa de ye kan ya ampo ye si prison ukọ na oba na edumuja Agradaa je ye edum mo ya we can do jano wo so obeji akola na madam jiji obeji me fo ma me no so wo ji akola wo jimi kura adodo munnim nyansa kata ni sa try kan say blogger rodo na wo techire no Agradaa de kura wo de becha ne de you say a prison preacher you say who wadam for the evangelist die na samwo mame wan fa nche na ya hwehwe e betwa u10 aba be kan bi wa hase ti faction no ati na ni ababa wa we hu say Agradaa so obeje akola no I will hunt you with the court I will hunt you with the police and ababa wa ni mio na o si bo mame enti sa o na akola no mo se akola ne se wukunu no o sa Agradaa na o sa Agradaa dey na o sa Asiamah dey di wonyimu mo nkwasi asem na ya na mo didididi akola na o se obi obehu bi o so sa Agradaa enye so sa Asiamah o sa Agradaa Asiamah na enye wanyema wo setsɛn oh na blogger ne ba na obeda na uji tu mu ahe na odema o omoba na obeda twetwe video a o ji skill na so say wanyema ya hantwoi na apaske ababa wa na pacho de hukura ya mmobo mama de beche Agradaa school de so otisa no wa yesa mi o ke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  no we jama naka Agradaa se binim no same me I can say minimum one na memu asu ni me ye na ye pe ti Agradaa be jama naka ababa wa na pacho nanim hancho yenkwete bibre sisia onti mama me nua ba no ana brand ka say na yenkiriti saade na yemfanye ba na minim se ebe ha wa na minim se mistakes beba nti achopa na me de paw nti se me ha na me blay ha na achopa na me paw minim se asam na how pa bi se me kula anke ebe ha me nti achopa na me de paw nti se unsa ka video ya achopa me pa achobe bi bi nsi bi mu da una wukunu so kwa minim no so ni gina we na even ukra yese bia TV so ana bibisa enka ukra nka minimu mihu da ka mihu da ba mo se me ba ne sew eni ti e ma me ye saade no nti me pa cho be fa che me e bi si bia mu da me pa cho wo da wo dwen wo ti a wa bo se de tie ni etiri basa bia wa bobo a wo di sia se wo dwen wo di sam fun sa na mo de trend tanga Asiamah ba ene nka wo ye video yaka sese ama beje oba na wo ne mia nda na wo ne mia wo ne beje oba ka e be ko wo bi o bi nim dia na mo ye me ho oh ya mi dia si o dia si sa de Asiamah odwen no ho sa Agradaa ko e wendi ba ku sei wo be se mo force ade hye no brace wo odwen no ho ade Agradaa de ko ya na ye ninku asa oba ye ne nku ni ba ye mi bie ni hono ma bra yi dwen no ho e woni wiasema oba ye odwen no what say de me cover girl me dwen me ho studio ha se mo be sa mo ya na mo tete bra yi say ya se nke Asiamah asem biem wa fa Yesu abonebo Asiamah ade a wo ye nipa da sani bia no obetimi aye say de Agradaa timi hye to say me so amoko na Asiamah tena ho 8 months no to ne zip mu ne zipi wo to onu ne zip no trata zip wa to mama Agradaa akwa aba wo be say mo ja na mo force am di bibi hye bra yi kon adai na mo yesa adai Asiamah mfi obi amta wachi wate kabaga mta wachi me fili wankasa se de wati atu zip mama akwa aba no aya ade ankasa mema be na be yesa nyamre mema ma be jantra for mema ohurisi we ni wa pete yo rough anya me aya wadomo wa show yere so
die chira kwaba 8 months a 15 years aya de enka wan asem bia be to de e be ka enso e ma obi amegu anim as just like that what electric what say there e ma obi amegu anim as aha ya de TV over comment section or your dear Miss Show Bolab no so be interactive in comment section oko YouTuber ye twiem and the say na anu ya dum so ya na ekosu ye twiem ye ni bo pre e wo YouTube ye say bo pre e wo TikTok the Instagram Adepa TV ye nko na ya jiga na kales aboso na ye nko ya Black Star ne de ye Black Star TV na biem finfin ane awuju ho no ma na o subscribe to the YouTube channel no na wo no we wa dwentre so over Facebook ai ebiemu ho den pa se konkonse ya me de bebre wi a ma bese wi na car sales na so masne sa so na JQ travel so ebo bechi dom pa ai na car sales no jumedi o mudi say anything na fa car rentals me bia na wonim ade bi wo ho no so wonim obi kire na ni tina me si ha ya bo hu de road na se frakadam bia nim ane wonim anu wo mo ye frakadam me se mekwa ko sesio mo so different pages shop ma no mo ntisa tu se me de manu atuma adwobreo na car sales or ton car ma won no de bi so rental GQ travel so say bibi bia fa wakwantuo ho ensense mo ticket ensense ane wo se bro bra fa be dan o mo ene ye ni travel and tour fo ya kohwefo ya be ya wo mo hu ska bi da na ye ne ebu fa so da bi we de anyo mo de ani bia we de wo so pusu nunu na atene kanka ye pusu Adepa TV na atene kankan bibi bia fa ticket nsem ho ni baby a do tibeto ana bia wakwa kodu se bia mo na wunya nkrofo mo mefa ana bia wo suro security reason ti wo se bia ka wo befa na he no de wo kofa he no de wo kodua we ye die mu a bibini black man wono no de JQ travels aba wo screen see e kan say country egu screen see so Canada ne South Africa ne Europe bia shi ane contact your baby bia wo screen so be need the country no so a number because beneath it is a country see a gusu asepe number ne bia honom fa na ne omo endi insawo sure edi ne yakaba girl so offer me good him so meje so makra abusafa amaka about GQ Travel Hotels Saudi Germany global flight from Ghana China Dubai and explore the world with us run and fly to Ghana you better on train from Bibia Germany abroad how na TTB now they offer plane you go to international airport so you to go airport to your destination and more person go holidays so if you are going to project to munya be metro na some project to use so you to am divine space you to on GQ Luxury Hills Hotel equip maha we make travel also stress free travel management expert in traveling GQ Travel Hotels call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424 check us on our website gqtravel-hotels.com GQ stay connected.